Wait, I know that song. I'm in love with the shape of you. Taman kad sam htjela dušu da ispuštim, kako mozak ne radi. Potrebno je da izvodite. To je uvod u ovu priču. Prozor, kroz prozor, kradi sad, da. Idemo! I da li vam se sviđa moje novo ime? Jovana. Još mi je rekao lik da imam jako lepo ime. I u to ime na zdravlje. Ćao drugari, javljam vam se iz Jordana. Kao što vidite, prva stanica je Madaba. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Ovo je zapravo moja ruka, vidite? Savršeno supla. Les fruits, bien mûrs au goût de miel. Скажем, как байте. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Oh, Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïcha. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Nakon što provedete 10 minuta u morskoj vodi, She's an answer. I'll get dry and then what? nakon što provedete 10 minuta u mrtvom moru, morate doći ovde da namažete blato na sebe i onda ćemo vidjeti šta će se desiti. One, two, three, now. Doputovali smo iz Dubaja za 3 sata. Kartu smo platila negde oko 1300 dirhama, povratnu kartu. Iznajmile smo vozača jer smo čule da je tako mnogo sigurnije, mnogo bezbednije jer putevi nisu baš najbolji. Rentiranje auta je mnogo povoljnije svakako, ali na ovaj način možete više stvari da obiđete i odradite. Što se tiče vize i srpskog pasoša, vizu možete kupiti na aerodromu, znači ne morate aplicirati za vizu ranije. I procedura je veoma brza, košta 40 jordanskih dinara ili ti 200 dirhama. Trenutno se nalazim u hotelu La Maison, koji nam je pronašao vozač i zahvaljujući njemu zapravo u ovom hotelu imamo popust po dobroj ceni i večeru i doručak. Ukoliko želite, ja vam mogu proslediti kontakt ovog vozača jer je prosto pun informacija, naučit ćete svašta njega, skrenut će vam pažnju na šta da se fokusirate, šta je bitno, šta nije, na šta da pazite, što je jako bitno. I
zapravo sigurna je vožnja, automobil je dobar, što možete da vidite ili ćete vidjeti pre ili posle, vidjet ću kako ću izmontirati ovaj video, ali u svojim kolima ima Wi-Fi, ima držač da vam snima hiperlapse, da vidite puteve i sve to. Mislim, jesu to sve neke sitnice, ali svakako da čine vaš boravak ovde zanimljiviji. I što se tiče samog hotela, nije ništa posebno, vidi se da je hotel stariji, ali ok za prespavati. Hrana je dobra, onako ukus ima domaći ukus, baš sam rekla, pire krompir je isti kao mamin, bukvalno tekstura, ukus, sve. Znate, već žalila sam se milion puta na hranu u Dubaju, tako da za to veliki plus. Oduševilo me je to što svuda ima zelenila i što životinje šetaju okolo. Mene je to odmah kupilo. Prvo što smo posjetila na ovom putovanju jeste crkva Svetog Đorđa koja se nalazi u mestu Madaba. Crkva je specifična po tome što se u njoj nalaze ikone napravljene od mozaika. Na podu možete vidjeti mapu mozaika zapravo ovog područja. Zatim smo produžile do planine koja se zove Nebo. Ona je takođe specifična i poznata po raznim mozaicima, ali ono što zapravo krasi ovo mesto i što je zapravo jako bitan istorijski podatak jeste da tamo imate statu i mesto gde je Bog Mojsiju pokazao obećanu zemlju. Kada su u pitanju ulaznice, za crkvu je potrebno da izdvojite 1 jordanski dinar, dok je za posetu planine potrebno da platite 2 jordanska dinara. Ono što su nam svi savjetovali kada smo kretale u Jordan jeste da nikako ne propustimo odlazak na Deci ili ti Mrtvo more, jer kažu da je kupati se u tom moru zaista fascinantno. Naravno da smo oduševljene ovim iskustvom. Neverovatno je da vi ne možete da potonete zbog velike količine soli. Možete da čitate knjigu tamo, možete da čačkate telefon ukoliko vam je telefon vodootporan, ali zapravo ne znam da li je otporan na tu količinu soli. Ono što morate da vodite računa jeste da ne pokvasite lice i da dobro pazite oči. Maska je isto zanimljivo iskustvo. Meni na lice, na primjer, nije prijela, ali sam primetila da mi je koža generalno na telu posle nje veoma glatka. Sad može, reci mi gde idemo? Ušli smo u Petrove. Hoćemo neke haljinice da kupimo prvo. Haljinice boje lila. Da se odenemo. Petra je oblačila. Indiana Jones, Johnny Depp. Ljudi se pazite, to su nas upozorili. Ne prihvatajte nikakve ponude. Znači ljudi koji izgledaju tako i nude vam svašta, no. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Dobra strana je što je policija svuda, tako da ćete biti sigurni. Jesi li spremna za izazov? Sorry. Jesam, vidi. Ajmo! Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu meurs. 3, 4 sad. Jole, šta radiš? Jedan tutorial kratak u ovom vlogu. Ovako. Kada ste matori, kada imate slaba kolena kao ja, onda morate da radite vežbe za kolena, koje sam naučila od Anđele,
Anđelu ste vidjeli, znate ko je Anđela, vrlo dobro. Znači, kad me zabole koleno, nebitno gde se nalazim, u sred centra grada, nebitno je. Ja lepo sednem, nađem klupicu, sednem, ispravim leđa, držim leđa pravo. Tako je. I podižem jednu nogu, minimum 10 puta. Tako I je. onda isto to drugom nogom. Evo ti prikaži. Tako, lepo. Tako. Još kad radite ovako u prirodi, ništa vas neće boleti. What do you want to say? What's your name? Say hi. Me? My name's Sagar. Sagar. How old are you? 17. You go to school? No. This is your school. Petra. Work. Work. Good. It's nice eyes. Thank you. I like. Bye. Bye. Ako vam treba bankomat da podignete novac, to možete učiniti u ovom hotelu, znači odmah pri izlazu iz Petre. Say hi! Hi! Jalla, jalla, jalla! Vidi! Go, go! A kada dobro voziš, dobiješ bananu. Right? Bananas for the best drivers. For the best drivers, for sure. In the world. In the world. Woohoo! In the middle of nowhere. The best runner, eat the banana first. Yeah. Don't kill yourself. Allah, are you ready? Allah versus Angela. Okay. 3, 2, 1, go! Kao što vidite, nalazim se u Sun City kampu. Ovaj kamp se nalazi u pustinji i kažu da je najbolji i najskuplji kamp u Jordanu. Noć u ovom kampu košta oko $300, što svakako nije mala cifra. A ono što je veoma interesantno, iako se nalazi u pustinji i deluje jako suvo, ispod ovog peska se nalazi voda. Da, neverovatno, ali tu vodu koriste zapravo u gradu. Kažu da je jako, jako čista i prosto je neverovatna ova činjenica i ovaj podatak. Ali šta da radim, sad me zovu ovi ljudi tamo. Ćao! Jel vi vidite gdje su se oni popeli? Malo ja njih zoomiram. Opasni su. Anđela i Ala su pravi avanturisti. Preko noći ovdje pripremaju hranu. Zar to niko? Da probamo šećernu trsku. Sokići. Tell me something. Nothing. What happened today? Nothing. Nothing. Do you believe, guys, today we were in Wadi Rum Okay. and we had the lunch there Okay. and we drove 4 hours. Yeah. Then we have the dinner in Amman. And I don't believe that today I was in the middle of nowhere and today in the middle of the city and tomorrow in the airport. And tomorrow evening. Tomorrow evening In to Dubai. Petra and in Dubai. And my wife, He's leaving my you. life. You know, happy wife, happy life. Yeah, I know that. Yes. That's true, actually. That's true, yes. You have to believe. So you need to buy for her what? Red car, Red car? Ford? Wi-Fi. Ford. Ford, Okay. GPS, GPS, okay.
And for 2 phones. 2 phones, Yeah. and we will sleep in the bush. Because no money to rent the apartment. Apartment. Ukoliko se nalazite u Amanu, svakako da je velika atrakcija i mesto na kom možete dosta naučiti i videti većinu istorijskih ostataka jeste Citadela. Sledeće što idemo da istražimo jeste džeraš. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou. Arapski slatkiš. Kaži nam šta piješ. Šta je to? Pijem jogurt od ovčice. Ovčice. Je li ukusno? Kakav je ukus? Mnogo kiselo, ali mnogo ukusno. Saha. Saha! Haj! Les fruits, Gde idemo sada? Idemo da te krstimo. Ali ja sam kršna. Nisam sigurna. Dobro. Idemo na reku Jordan. Dobro. Šta ćemo tamo vidjeti? Tamo ćemo da vidimo, ne znam, vratno mnogo vojnika sa puškama. Tamo je granica između Izraela i Jordana, tako da ne znam šta da očekujem. Ali vidjet ćemo baš. Da. Kupile smo kartu, ja ne znam gde se trenutno nalazimo, to je... Kupile smo kartu i platile smo 25 ukupno, znači 24, 12 dirhama. 20 dirhama, 12 jordanskih dinara. dinara. Nisu dirhami. I idemo sad busom negde, vidjet ćemo gde tačno. bienvenue au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Oh, Aïcha, 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 Aïcha. Dusza mi spawa i mam wielkie podoczniaki. Ovdje me svi zovu Joe i ja sam svuda. Na stanici, benzinskoj pumpi, na telefonu, svuda je Joe. O Petri nisam ništa stigla da vam ispričam, pa bih htjela da podelim neke savete i generalno informacije o tom mestu. Ono što je jako bitno jeste da, posebno ukoliko odlazite u ženskom društvu, je da budete oprezne, jer nije baš najsigurnije mesto. Dakle, nemojte šetati noću same i generalno danju kada budete obilazile samu Petru. Ne prihvatajte nikakve ponude, bilo je jako loših primjera da su devojke nesrećno završile. Većina tih ljudi, zapravo oni se vode kao jordanski cigani, većina tih ljudi je zaražena sidom. Dakle, ne, nikako ništa ne prihvatajte od njih. Ponesite svoju hranu, ponesite vodu, jer je tamo jako sve prljavo. Obucite se pristojno, obujte nešto udobno, jer ćete jako puno šetati. Ja ću vam sad ubaciti kratko tuču, evo ovde, evo sad se pojavilo. Kao što vidite ovde na mom ramenu, koliko smo mi prešli i koliko nam je zapravo vremena trebalo, ni ne znam, 3 sata, koliko smo se pentrale tamo gore dole? Više? 3, 4. A nismo stale, nismo pravila neku veću pauzu, sem mog tutoriala kako da popravite svoje kolena. Ja vas sada pozdravljam, uskoro idemo na let. Sve u svemu, umorne smo jako, ali smo jako srećne i jako nam je drago što smo došle upravo ovde i što smo izabrale upravo ovo putovanje. I idemo ankete. U komentaru ispod ovog videa ostavite svoju verziju šta vi mislite kako je Anđela zaradila onu ranu na čelu.
To te muž istukao, šta da ti kažem? Aisha, écoute-moi. Hi Ala, how are you? Where are you? We miss you. We couldn't sleep the whole night without you. When is the breakfast tomorrow? Yes, when? Take care and don't eat pasta. It's not good for your body. Lot of carbs. No.